Guys, meze bite bantu wanjye? No officier dore nk'ibisanzwe nkuko mwari mubimenyereye, twaba dusanze tubatamo amakuru y'iby'amaragi atandukanye byo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo n'amateka yigeze kuranga u Rwanda. Uyu munsi noneho ikintu twabazaniye ni akantu abantu benshi bakunda kumbaza inshuti zanjye cyangwa se abavandimwe bari kwibaza, ese ni gute nasiba ifoto kuri Facebook mu gihe yagize like ntifuza, cyangwa se ifoto mu gihe nayishaka urayipostinze nibeshye, cyangwa se mu gihe mfite amafoto ya kera ashaka kuyerekera kuri urwo rubuga rwa Facebook. Iyi video ikintu tugiye gusangamo ni icyo kintu tugiye kubigisha. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe and comment share. Turaza tukanda hano kuri Facebook nk'ibisanzwe, ni Facebook right, niho tugiye kubirebera. Tuze hano ngaha dukande kuri, murabona ahangaha bari kuvuga what is on mind, uratekereza ariko twewe ibi turabyirengagiza what is on mind. Turaza dukanda hano kuri profile iri akadomo k'icyatsi, mitenza nka dukande ibi bintu ngiye kubereka ni mu buryo bworoheje pe bubaho bwo gusiba ifoto kuri Facebook. Hari ubundi buryo ariko bwo buragoye, ubu ni ubundi buryo nababoneye bworoshye bw'uburyo wasiba ifoto kuri Facebook mu gihe utayikeneyeho. Uraza ukanda hanga kuri, urabona hanga badaye post about rules, turaza dukanda hanga kuri photos nk'ibisanzwe, ariho dukanda. Nitumara gukunda hano kuri photos gupyondaho umugani w'abarundi, murabona hanga hariho photos officier ana amafoto yanjye nyine n'ayabandi bivanze uploads. Aya foto nigeze ku uploadinga cover photos na amafoto ari munsi ya profile pictures yawe. Ahanga kuri profile pictures na amafoto akuranga, niho tugiye kureba amafoto y'ifoto yo gusiba. Murabona mfiteho amafoto 30, ariko weretse mbereke uko biri kose mfiteho amafoto 31, ahubwo na posting ifoto ngiye kuberekeraho nibagirwa kuri refreshing. Turaza turi refreshing nkuko bisanzwe kuri Facebook, murabizi ntago waba uri umujene gutamenya kuri refreshinga. Urabona yuko tukimara kuri refreshinga amafoto ahisebe amafoto 31 ya profile pictures andanga. Nawe murayibona yashyizamo kana hahandi kuri uploads amafoto 158, ariko nk'ibisanzwe turaza dukandanga kuri profile pictures kuko ni ifoto ituranga dushaka gusiba kuri Facebook nihagume ikagenda burundu. Turaza dukandeho, nitugira hanga kuri profile pictures naho turaza turi refreshing kugira ifoto yacu ibashe kugeramo. Dore ngiye hano muri kuyibona yagezemo. Ahanga batwereka amafoto yose dufitemo, uraza ugakirika ku foto ushaka gusibamo. Ifoto ushaka gusibamo yukanda, uraza ugakanda hano, uringima urabona niho nari nkishyiraho akakanya ntabwo nayikoze ikwiriye nyine tu. Turaza dukanda hanga, dukanda hano kuri utu tudomo dutatu baraduha make profile pictures, make cover photo, delete akakaboro. Mukubona ku ruhande ko ari akantu ka dustbin, delete no gusiba. Dukanda save, anga edit privacy. Twewe ibi byose turabyirengagiza, tuzaza dukande kuri aka kantu kanditseho delete kariho akadobo kameze akadobo nyine nk'akari ku ruhande muri kukabona uri ni dustbin gasobanura delete, ariko dukanda muri kubona baduha delete hejuru bashyiraho akabazo. Bari kutubaza ngo are you sure want to delete that photo? Ese ukeneye gusiba ifoto? Twewe haba hariho no cyangwa yes, duhisemo yego, dukeneye gusiba ifoto. Ibiraterwa na internet turimo gukoresha. Murabona yuko ifoto yamaze kuhava, ahubwo ikintu tugiye gukora kugira yuko muboneka ifoto yahavuye hano ngaha ku ruhande, muri kubona yuko ifoto igihari. Tugiye kuza ahangaha n'ahangaha ifoto ho murabona ko yahavuye na hano hasi yahavuye, ahubwo isigaye ahangaha. Turaza turi refreshing turebe ko ifoto yacu hose yahavuye. Murabona n'ahangaha ihisi havanditse create story. Turaza dukande hano kuri profile, twongera tuze dukanda ahangaha kuri aka kantu kameze nka kamera karanga ku ruhande. Dukanda hano yanditse see profile pictures, ariho dukanda ese turebe ifoto yahavuye. Murabona yuko ifoto yahavuye kera, nta foto ni ira foto ntayihari yavuyemo. Kandi no kugira mu byemere ifoto yanahavuye, dore ngiye no yanyuma ifoto kugira byemere ko yahavuye, tugiye kuza dukanda hano kuri photos, ariho twongera dukande. Murabona kangaha ho kuri profile pictures no kuri uploads baracyatwereka yuko hariho
ifoto imwe igihe hari ya foto twatibijemo hariho amafoto 31 kandi hagakwiye kuba hariho amafoto 30 kuko twatibije ifoto imwe. Nahangaha kuri uploads hagakwiye kuba hariho amafoto 153 ariko baracyatwereka yuko hariho amafoto 154. Ikintu turi buze gukora ahangaha turi buze kuri refreshing. Ibi ngibi nawe utabizi rwose uri umujene wowe tugeranye ahangaha wakora subscribe and comment mu gihe ubonye ino video yagufashije byinshi wakora subscribe and comment share ngire turi refreshing gatoya turebe. Murabona yuko ifoto yacu rwose yavuye hariho amafoto 30. Ndagushimiye wowe warebye video mpaka kugeza irangiye. Niba hari ikindi kintu ukeneye kuri Facebook watwandikira nacyo umuntu yankigutamo. Ciao ciao.